manipulation ni sawa kwena a lot of manipulation ya documentation na ruka ndo kuko na it is cutting kan tu ga gundu kuonde magena uma gundu kuonde no istio nginya matereva tadu turenda gweka kindu kiretwa audit staff audit ringi tucokere wona gwetu nginya dereva kwi dereva wona dereva ni ngikira ngari nginya gwetu magena uma gundu kuonde wona mundu andikitwe wira na ndaina qualifications tadu mundu umite university kwe barambagiriria mundu wekete diploma kwe barambagiriria kuguruko na gandu mandikitwe aya thengi ni tuguka hau hari andu aya mandikitwo na hihi ona mibango ere ya muri ta thirikari njeru mugikorwo mwenayo murona ni itua ririko mukuoya kana mugwikate na tukeragia na hau ha andu acio a wira ni tukurora ginya kindu gitagwo wage bill kiuria kiu nego kuria kia wage bill odumwe na udungi ndironiro ra thumbura ma governors muno na ni uhoro wigi pending bills no deputy governor Kinyua Mugo kuma county ya Embu tobe tucoke hau hari andu acio a wira mugwikate ni mureciria meciria mariko ni tweregete gucemania tu icibigire kirukite na Ivasha thini wa mucemani ro indite governors na deputy governors bamwe na ne twendire kumenya advice kana matuvekirina ura tungika nundu wa maundu marathina maratu namo kindu kia mbere nitwetekanirie ni tu nwangia tucoke twike audit ringi kuringana na report ira twavero ni Ministry of Public Service wakora mundu andikitwe tuge we director na ndwe na qualifications ucio mundu wathondo twetekiritie tutumire procedure ya kumwira akorwa tai office iyo no wanyita vau wakorwa andu mandikitwe tugeta matereva ne man turuona ngari mwena driver ithatu wakorwa mandikitwe permanent and pensionable tuina aki ya kumaruta thini wara ini o dereva tomatware makavate kuringana na qualification ya mundu ito no nginyagia okorwa mundu andikirwa kiva marwa dengi permanent and pensionable tutingivota kumuvuta kwa togwe karu staff balancing nigu mundu avire vare agirire teruka maguona getariu mundu andikitwe thini wa ino etagwa ekra ino ngaragia makiria ma revenue kana igoti ya Embu wonage mundu andikitwe I in charge of kungania no athikuria na qualification nginya form 4 mundu tosi ni kumwosa tumuviradia akavata gendui akavata gethokori kogo tu na ira wa kuruta no ati andora ringi makinyite miaka ya kwinuka no nginya mainuke andora mekite mevieta magwosa impressed na njira ya ungumania andora cio kamundu nginya tumenukia yevu tuko turacira tondo wathugite andu tacio those are criminals they should even magiginya ko tore gotire na matuike prosecuted haya ere mugwikate horo wegi tabe ucokie kia mishara ndikane wathoko ugite ati mishara ingihe ukira maendeleo asa wathugite atiriri 35% ya mbesa ira thini wa county ni cia misara 30% ni cia zigenda thini wa development ruka thikororia ugudu gikorwa ivangitwe no ate demotokorete twena challenge no ndo wa misara taru 35% county ira nyingi orona igekiruka igakinyanginya 40% tondu ngavana cira maikuo mbere mambirie kwandika andu matagutumira formula iriko no so we having a challenge wona gembesa ira nyingira thini wa misara vandu vaku thini wa development ukona cia tonyana undu wa muthemba no atiru tu uratukite tukireke bishaga nigo tone at least turarumirira watho no challenge ile voteru ko andu mandikitwe taru mandikitwe makiria ma 35% iyo ni kiuni kindu tukudiru na kyo riu to titu twathondeke problem ireko ni thina turakorire 30% ucio no wathonwa nginya thini wa development iyo ingita kwa recurrent kuliva misara na operations ya kurani thirikari icio kwa si disitigaraga the balance yetigarite haya nego thegio ya nitoke horo wa pending bills kura ndo marutete wira maga supply indo maga kafarafara ndiwe kwanyu murakorire bill hana atia na we mheshimiwa Kinyua Mugo na governor waku mheshimiwa Cecily barire murafanga wekata na kiria adora marara adora county kikwena pending bills ila turakorire Mr. Kamugu etu ona twina thini wa problem hiyo twina 2.2 billion no kathikuria 2.2 billion ni equivalent kana ni undu mwana mbesera tutumagira thini wa development by mwaka mugima so inamaanisha tukavanga tuliveri mwe tutingika development by mwaka mugima koguo tweta thirikari kindu kia mbere no nginyagia twike audit ya ndwe ya pending bills niguo tumenye ni ciama kana ni ciama theni ila tukona cie genuine kana tumenye wira no warutirwe thini wa ground tone tukurumireria andu acio tugwetekania
tumareve na muvango tungivota kumareva rita rimwe tumareve pole pole ina na arrangement ira tugwikatia ira tugwitikania no kama thini wa kiria giki twaroria from face value turoretira metho guo kwina mbeca ciku cia ungumania onage company imwe vesanite service maita mairi company fulani company A ikathondeka rami na rito rimwe ikathondeka rami na rito rimwe the same amount kogu varamaanisha vaina duplication ya ndui ya claims ino niko turenda gwika audit tutaina haraka iria mbega aria marutire wira wagirwo ni kurutwa tumenjera tukumariva aria mathondekete ungumania thini wa tenda icio kana thini wa contract icio tutinge mariva tutinge mariva good ebu gukaga bia cigana by the way mushimi wa deputy icio kaga about 5.2 billion tukacoka tukaungania local revenue iria gero ukinya kidugu tugeta milioni ta milioni 900 na vuka munde ngwereithia kidogo challenge ira tugite Embu muno makiria ni kuremwa ni kuungania local revenue tuina potential ya kuungania up to 900 million no atutugiwa thirikari kamau mweri wa August andu aria thirikari ya mbere yaunganagia milioni magana matandatu maunganagia twageno kuungania billion I'm talking of 900 million from the local revenue no aram tugiwa thirikari maunganagia kindugu wondaga marongania kindugu ta milioni 300 you see now ukona vaina shortfall ya kindugu ta ndui ta milioni 600 twathi kuchunguza tona Embu County Revenue Agency ara maunganagia magoti mbesi ira nyingi iraunganua ikigenda mivuko ri andu lukwa gena a lot of leakages kugu challenge ira twene okivinda gikiriu kindu kia mbere ni kuthondeka maundu mothi makoromai in a digital platform nigu mbesa cio nthiri vagwe na tuyambiriu kaundu kau igenda direct kuthini wa ndui thini wa account no te kugenda mivuko ri andu lukora na leakages mazoka mavingora marima menge muno nigu mosage mbesa magikira mivuko ri yao ruto kwa mbesa itaraikuo ego mbesa iraikuo batira nyingira genda mivuko ri andu riu kogo mutweka digital rito kwa digital fully digital nigu tuvota kurumbiria mbesa ikoro itakura na studio taru tiangu for example taru kuma twengera kwe andu twarugamirie wira arama tongoretie kreo na twarugamia andu acio ukathi kuroria vai mweri umwe kwe mweri tongoretie kidugu ta milioni 5 vai mweri umwe ndiye voro mwaka na menuka within the first month siarugire siakinya 18 million last month siai 22 million kugo kathi kuroria mbesa ira nyingi almost 70% iragendaga mivuko ri andu iroragira mivuko ri andu kugo no ngia tuthondeka nigu mbesa ikoro cinyingi the local revenue good riu nenyu mugeteine ni ukugeretia kuhutia horo wa kundu kwina ngaragu kundu kwina thina wa mai ni ukugeretia kuhutia horo wa thibitari ndiwe mheshimiwa wa Kinyua Mugo deputy governor wa Embu muna priority ile kumuna governor wa kubarire yani niki murenda kuona tene mwekira andu a Embu tatu akira kebuga kindu kia mbere thini wa manifesto yetu kwe mundu twenda kuthondeka thini wa short term kana kavinda gakuve na kavinda garasa kindu kia mbere kamau twakuria thibitari siena thina mwingi muno thibitari cia Embu itiena ndawa in fact nginyagia panando nginya panando liver ndawa nginya antibiotics nginya panando gutiari ndagitari matiagendaga wira magendaga kuthikurio makenuka kindu kia mbere gutiena ndawa wathi laboratory gutiena reagents kogo kindu kia mbere kira twambire gwika within the first month kana mweri wa mbere kamau twathire KEMSA twarie nao twa deposit 35 million na twagia ndawa na thibitari kena mbire gucoka uraturaria riu tuge mathibitari mothi mara mathina wa Embu kwambiria level 5 which is the main hospital wa Embu County ira ithina wa Kirimari town na ndawa na gwicienge level 4 ithatu emweta gwa ciara emweta gwa ciakago emweta gwa Kiritire cionthi na ciucie katia ciena ndawa na ni fully operational mandagitari mararuta wira na kama kurana nginya wi munene muno wa ndawa ira maguraga mbere ciagendaga thini wa pharmacy ya thirikari ikaewa rustio turenda kuthondeka mundu muthi makoromei on digital we want to digitalize nigu mitandao ikororira rutawira na ina integration nigu mundu rawe Embu akamenya Kiritire
kana kundu gwitagwe ciara ndawa iratumika atia na tukave wandu report the real time twatoko tuna system ikite atia interlinked kogo tuge challenge ya mbere ya indu ne thibitari haya nigetha tungioka challenge 2 totano ma challenge 1 ri ndawa cioka county ri itikona ikombere ya thirikari cigagwo cithiagako kemsa yarekereria ndawa cikatrika mau yes please ngwire undu tronio wa magegania ndawa koroko kwina makatel mbanda gitari na kemsa ndawa iraumaga kemsa imwe igauka sina ikatorita na ndawa vono wanyita igauka ita na ndawa kukera kanda livwa ni hot air yo ni level ya mbere ya wei level ya kairi ndawa ciekero thini wa marori ciaukaga igakinya thini wa level 5 tona the same people atongoria marugamirite pharmacy ciakinya varia magatiga tunini thini wa level 5 which is the main hospital ya Embu isu cienge gitoro koroko thini wa dispensaries kana thini wa level 4 na level 3 ikarutirwa njirari riu ikinya kuria kora kinya gutana ndona cia kinya kinya nini izo cia kinya nini na warama rugamirite pharmacy icio a thirikari ma pharmacist na cio magosa makabira thini wa private chemist cia kikiria private kikiria chemist yao rutu gira koroko i chain ukona gutie kindu kira kinya kwindu kwi mathibitari ru nginya mundu wa kawaida muthie ni ruta eno voti agatuka ndangiona nginya panando kogu ira chain ya wei ru problem ni trandio nayo na ni tuise haya tuthie challenge 2 challenge 2 bwana Kinyua Mugo iriku ya kairekera kebuge ni mai wetuka mau umenye turi arimi nwese mwena wa the upper Embu county kugutie thina muno tondu kwi mai makwega na Manyata Runyenjes kuni kwa Raro kuturi maga cash crop kawa na sai makandamia kwina nginyagia tuge dairy farming ne kwa ndo atogo kugutie thina the upper side bakubira muthito no atwathie mbere north na mbere south kama ukundu kumbura ndiuraga ya kwigana na gukorwa kwina thina wa mwingi muno niko twina ngavana wakwa turaugire no nginya twikire emphasis kana twikire rito munene muno mwena wetherero nigo makoro maina mai makwigana kamau na maundu muno mavoteke kamutamburia mangivoteka atia mai mara mengi maumite thini wa Kirinyaga no atiru Kirinyaga no turi mwene kuvira mai tondu population ni ongererekire muno turenda gutumira the local resource yemwe Tana River kirukirite mbere north na mai mau no tuvote kumosa tomatwethie iguru ria irima na mekuruke andu matumira nundu wa irrigation na mai mathiru makunyua kugo twina muvango munene muno wa kuvandwa mbere north na mbere south mai umenye kundu kusti no kukwina migundira minene kamau ukathie Runyenje gwatigarire plots riwa no kava mai irrigation kamau na mugunda waku utaneka matira gutethia memu turenda makorwe maikurukite na malega kwigana turuta Tana niguo korako na migunda minene mbere south na mbere no tiando maweke atia mavota kurima niguo kindu kia mbere andu acio mavota ku sustain irio tondu gutiura mbura ya kwigana number 2 makoro mende irio cia kwigana ni makuvota nginyagia kuvando ai kiria aramo mite mweno wa the upper side irio umenya gwestu guti irio nyingi tondu tiando wa cash crop kogu nginyagia mbere no korwe na capacity ya gweka atia go supply irio nginya mweno wa ndui mweno wa ramo mite Runyenje na mweno wa kiria tondu mbembe na mboco na nginyagia kindu kama sorghum peas isiumaga mwena wetherero koguo no nginya tumave mai ita priority andu atheru wa side riu mundu makira koro memega kamau neguo haya ucio ni undu wa keri thibitari na mai ni murehe ihinda ria ku deliver ni mugete ne nginyari okay kamau vai na riri ngudi vai na short term na long term short term program ni thibitari iyo ai part ya manifesto yetu tondu kamau ndungiario voro wa vara kana voro mundu mengi andu mayarwaru number 1 ma thibitari number 2 turakuri town cietu cio thiva na mburera ciina cabbage all over nginyege Embu town kamu ndize kanu wirigite kuo ndierega ira town iravana gikomborera koguru kutheria town cionthe one priority yetu taru tunari oguo ni turathondeka onde ya marori mara makaunganagia giko na nginya shove cia kunganagia giko niguo at least town ikoro ina impression mbega tondu nise kwina giko kamu tiga ngwire gukoroka kwina nginyege kindu guta makindu na nginyige mirimu no ekoro hindu mengi muno thini wa towns yo number 2 mai ni long term plan etondo kama mai ni mendaga mbeca nyingi kugo turauga ile mbeca igaukaga na ndona partners ira turacira nao ni twambiria thavari eno no ni twitikitie mbere ya miaka 5 ethirite within 5 years time ukimbitava kana kava na giukava tugakora tugitia tukuga at least mai ni mambirite gutonya mbere north na mbere south tondu kwa ndoege muno maitayari gutu support neguo nigetha ndocio marime tutanathie bureki your excellency deputy governor Kinyua Mugo tatwire mureka atia na ngaragu
By the way, tondu no atura kwanyu kwina andu ahotu kuria kienda. Kienda kwina andu ahotu muno kana kura tu kwina slums. Wana nginya Embu town kwina slums na andu ni ahotu. So what is happening? Gwe kamiti ya thondekirwe itongoretio ni governor irandirio na maundu ma drought na uria irio tungivota guciria irio. Kamiti oni ikarite na inturanyita irio kuma kwi donors. Okay. Tondu twokire twambiria kwa appeal kwi donors, makanitha, nginya andu hawendi wega. Tu onokora irio timbukire tu ingiga na tungiuga ni mbeganu. Kwi supply irauka na ituragire gutwarira andu no cio nyingi. Kuko no tureka appeal nginya umuthi tukera drama ino voti. Nginya business community na nginya donors nginya makanitha magithira mbere na gucangira andu aria tondu kwina ngaragu tondu na mbura kaura kamau tukwati andu mangigerio the following day kundu kugutie na mai no turagire kumatethia na mai taru twina ngarithia tuirathiuruka bosa water bosa likuga mai andu aria vote muruma kathima kivesa kwa mai nundu wa ng'ombe na mai matheru ma kunywa no irio cio kireke tuge ni tembeganu na nini andu ne avotuku no mumenya atiriri andu itu matikwenda mendete kuheo. Yes. Acha. Yes. Mundu tigukena gake kwa kureherwo mutu wa thirikari. Korono wahotithio erimire wake. Yes. Neguo. Na kukure makamuni mai. Nikwenda gugaturaria voro wa mai. To tukenda kuthiria poverty. Na nginya tudio na nginya maundu ta climate change kwena tuna maini tukuvanda irio na tuvande miti nginya environment yetu ikorwo imbega. Yes. Haya, good. Reke tuikirie ona twacokereria ni gucokia kiuria kirorio ni Dagitari Kenneth Gure. Dr. Kenneth Gure ni wa the Nairobi Hospital. Ajira kama ugeithia mheshimiwa Kinyua Mugo, Deputy Governor wa County ya Embu. Tamurie mifango ere ya marita thirikari ya Embu County menayo to curb drug abuse in Embu County. Embu County has the highest rates of hard drugs addiction among the youth in Kenya. Dr. Kenneth Gure, the Nairobi Hospital. Embu ni tororoketie, tweciragia dawa ni cia kuria gicuwa-ini, no riu Embu ni yo imwe ya county iria number 1 hari uhuthiri wa dawa cia kurebia. Niguo Mororeri kiuria kiunege gucokio ni Deputy Governor Kinyua Mugo wona twacokereria amutita guko kumago. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Requirement ya mbere ya jaga muno ni mai wikire ucoke wikire andu akuhanda na mboco kuhanda kana spacing ya 15 cm wikirite mai after 3 days ugacokera mai acio ringi after 3 weeks ni ucokaga na top dressing after another 3 weeks ni wikiraga 17 na ni wikoragwo gispray 4 years cia mithemba na mithemba ya starter vegetative na flowering. The great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraogurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Beteka cia World Cup ni cokererie na mururumo mweru. Rita rĩrĩ timu 32 ikiumbura mbĩri werũ-inĩ wa bũrũri wa Qatar. Nĩ twĩthagathagĩte o kũigana gũgũthathaũrĩra mbĩtĩka ici ĩmwe kwa ĩmwe o mwambĩrĩrio nginya wa gatano kuma thaa 7:30 nginya thaa 8:30 cia mĩaraho. Tũkinyũkanie ikinya gwa ikinya ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Inooro TV tũkũihũrĩre gĩtharĩ ũtangĩtigithia. Ici nĩ mbĩtĩka cia Qatar 2022 kwambĩrĩria tarĩki 1 wa 11 o mwambĩrĩrio nginya wa gatano kwambĩrĩria thaa 7:30 cia mĩaraho thĩinĩ wa Inooro TV, Citizen TV, Citizen Digital na View Sasa. Ukire gafurasie kanyatha bafuye hane mwagabuwe Mũndũ kũra ndatũngaga wa ndũgũ. Owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke. Ni ndakurekerete na muno. Na gũtirĩ ũthomaga na rĩo ngĩ. Ihinda rĩu nĩ ikinyu
rea gutinia mukwa wociari naguo wendo ri uri weciria oro wako hikariki ni ngoro ya mundu kiumbe Anita ni uri wakirogo ugeciria mwanake no akorwo ikwenda mwanake ucio ni akwendete Anita uriru wa wendo utire mundu ndirenda nie ndi sawa o uria ndi o wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Good. Nĩ twacokereria na ikereka rĩa kerĩ rĩa gũtiriha ndereti ĩno ya Inooro rũcinĩ na thĩinĩ wa studio twĩna mheshimiwa wa Kinyua Mugo, deputy governor wa county ya Embu. Marathurirwo hamwe na mheshimiwa governor Cecily Barire na tigiti wa kiama kia UDA. County ya Embu nĩ ĩmwe ya county mũgwanja iria governor nĩ mutumia. Mheshimiwa, nĩ tuorio kĩũria haha nĩ mũndũ ũgwĩtwo Dagitari Gure, Dagitari Kenneth Gure wa the Nairobi Hospital, kĩũria kĩgiĩ drug abuse kũrĩa kwanyu atĩ nĩ new top. Kereke buga ũcio nĩ ũma thĩna ya drugs and substance abuse nĩse twaragio ũhoro wa njovi ntheri no menye drugs ikorwo ciĩ nyingĩ. Kwina vangi, okay? Kwina cocaine, kwina heroin, kwina njovi yenyewe. Koguo icio thini drugs ithugitia na ketu. Na ikagwekera kwa vau yes. Ocio thini drugs icio. Kireke mbuge Embu nditigito vuva. Na anake yengi muno makoro miturire thukite toro mambagiria kunywa kiroko. No Kamau, the biggest problem ngari voro wa njovi, the main thing. Utakwa livoro wa vangi, vaina kindu kiretwa itagwa the second generation kana itagwa njovi yake rathonde kwa kiria kando njovi cia ivango iketo cieta cia ivango kama njovi cia ivango nicithukitia na ketu to njovi icio imwe irathonde kwa micie mundu agia ithano agatukania na mai ikambira kundu cikita thini wa maratathi imwe thini wa suva tukandio na problem iyo kama tu nkoro twambire gutethia na ketu to njovi ino ntheru tikokorwo na problem no njovi irekirwa chemical gutagirire destructive anake ni marakuwa muno ukona na kigijigeni matuika ta igege cia andu yo problem yekuo ru uratwikite tweta thirikari Mr. Kamau ogo turaria taru last week ni twacemanĩtie na mundu umwe uratoraga kwa Nakanda trained by Nakanda twenda kwa twina section imwe thino wa ministry irandio na maundu ma drug and substance abuse irugame nwese gije thino wa act ya alcohol ni ugite voro wa committee ile tongere chairman na other stakeholders youth, people with disability, religious group, kwe mbudi thondeketwe thini wa watho. Rumbundi iyo turenda kumikira vinya ikorwe na chairman uraumite kwa na twina mwe tayari mundu wese maundu ma drugs na abuse tungidio na mwatia ko turenda ikorwe na vinya muno gutumenya tweka atia nitudiu na ndetwa no atia na kiambiria Kamau kindu kiambira no nginya twetekere stakeholders ya mwe ta aramet thini wa association ta cia lika associations ni cia masivinya muno turenda kuruta nao wira nao nitusamanitie nao tondu menda kuruta biashara ntheru matutethio ra tungirwa na njovi andui njovi ya ivango ndiguru nginya mpondi no tukathondeka kana kamiti no tukathondeka irugamirito ni chairman na ndo aci yengi ivota kuruta wira kindu gia kairi Kamau no nginya twike a lot of sensitization nego kuthomithia na ketu tumuonie ura njovi ingi mathuki kana nginya drugs to tutekitie oguo kama tugakorwo tukiariria no nginya twike a lot of education outreach kwa na ketu twaria na tucira na tugotwe na cira na tukeneka guka mutiga ngwire anake ringi matireka oguo no ndo wakwenda kwa mateno voti wa mbeca kana teguo no ararut kiruta mbeca kucia ukigura ndena mbeca cia kugura njovi ya goro tutandire text na problem ane ikiria joblessness anake ukoro matena mawira still vai na challenge ton temptation kana gwiciria mundu rangithi kunywa njovi ya ivango voto ni mundu mugima andu makithi kunywa rwenda kuthi kunywa ndangivota kugura taska ni athikithakari ambire kunywa ndui njovi ya ivango koguo no nginya tumathomithie no nginya tu empower na ketu makoro mekarite wega neguo haya sensitization how ni tuna jorogeta na tutubire makanitha na nginya atongoria tondu wana kiri mathikagiria atongoria na makanitha tukoro tu group ino through ya makiu tukathondeka haya good kiuno wacokia wega reke tuke undu wa gweta job creation mureciria muguthondeka mawira Embu atia muri ta thirikari okay Kamau tagwetu ri tuge kwina problem no gutina problem muno na kwira tagwetu mwena umenye twambe tuge kindu kia mbere Embu county ni agricultural
gwetu statistics irauga atiriri 70% ya andu Embu County mandikitwe thiini wa mwera maravutania na urimi naguo 87% ya andu a Embu ni arimi votu vamwe koguo riu niguo tuvate gutumira anake etu wega no nginya twambirie kindu kiretwa village kana cottage industries nacio tugeka atiriri Kamau taru ngwirire Embu ukoragwo kwi turi mageria taru tukathondeka creameries yetu niguo tureciria we have a creameries tukaonganagia ria rietu vandu vare gendaga Nairobi na Brookside na kula kwingi na thiini wa factory hiyo ni twandika anake etu wathi kindu guta maembe the raw side of Embu gukoragwo kwina maembe mengi muno tugakorwo twina plant yetu ireka processing ya maembe for export ni twandika anake yetu koguru cottage industries ni kuvota gutethia kindu guta tukoragwo twina mire ya kiria ya kawa tarumire ya kawa ndikoro tekiruta wira ina ndeni ya 150 million twenda kwa thirikari twena convert wetuike grant ya thirikari te karuga ma factory mire ambire kuruta wira wega ne korwo ifure capacity ya operation tukathondeka kawa getu tukendia bimpega no kona ne andika ndui ne andika anake etu wengi kogu uratuweka tukathi thini wa agro processing ni tukorwo twanyita andu anake engi muno thini wa factories icio kama utiga ngwire ona tugekate gutivi ngo mawira ma office makegana wait kora job teno yakuna tai matikegana kogu no nginya tuthi the factory we urona ga China magika kana Malaysia 70% Chinese Malaysians maithini wa ndui thini wa factories kana industries kogu twina meciria mengi muno okorwo ni kindu ta uki the raw side mbere kwi uki twike processing ya uki twike thini wa bagiti tukantiguo twandike anake yetu okorwo ni nginya kindu ta serious yetu twike variation nginya makandamia kama undu kana makandamia mara mumite manya takora nyumite ni mo mengi muno thini wa eastern central region Africa region iriano the Africa mara mengi muno na makurite mbega maumite manyata kuno nginya twene kare andu marime mengi na cio tuko twina kiganda gietu twathondeka kiganda gya gwika processing ya makandamia o manyene tweka atia thini wa variation ni twandikana ketu kuko tukathie through the cottage industry way ni twetethia Kamau kindu guta vanya musita kwa village polytechnic isi thini wa county government taru twina ngavana turauga kanwa nginya village polytechnic twabire kuma empower ara mathomete wira wa tailoring tiga uniform cia ma chief itumagwe kuo tumavesaga wira ndiko mavota gwikuria ara maina mangivota kuthondeka garages tiga garages ithondeka ngaringia cia thirikari niko anake acio maiku mambirie gwikuria na ngira maithini wa environment iyo no mavota ukamageka atia makarutaga wira free maina kigwanja kia mana makathondeka ngari na makathukuma kogo no nginya twicirie muno urana kituma okoro mena wira mareka kire magite leadership amwe maranyu no ndwagutiro ndo wagweka Kamau tonu ise mundu agekara aido uria thongo maugire an idle mind is a devil's workshop no nginya tumanyite twitatongoria good how was you wega muno bwana Kinyua Mugo na maundu maya matuike ma kuhinga neguo ndikona mari thiini wa kria yanyu tumitaga CIK manifesto ya ugo niraria ni maundu mathini wa manifesto yetu na ni maundu tukurumiriria CIDP CIDP re twithini wa stage ya kumithondeka kivinda giki thini wa CIDP no nginya mivango no thikorwo ikuo County Integrated Development Plan ya miaka 5 tumithondeka miaka 5 ikathi thini wa mbunge nega kirukua riu ni se manifesto yetu no nginya twarane na CIDP icio nginya ikoro cieke ndugeke kuko kama maundu muthirari ava ni maundu mathini wa past ya manifesto yetu ira twathirukire Embu County tukira kandu twengira ugu niguo tugeka niko niraria with the authority to na thini wa campaign iriko kuko niraria manifesto yakwa uyi niguo kovana na no wamenya ona ku komu kuri irio ciaku yes tariu jahi ino irugwaga njohi ona tukane ta sogam yes ona muhia kiria ino ria go West Africa cassava miaga ni kamutiga ngwire atiriri the raw side kukurerwa ni kumu kiria marenda ni mai utongora munene we the raw side mbere north na mbere south kindu kia mbere mai na migunda ya kwigana they have enough land kindu gia kairi kwi urugari no menye kundu kora kwi urugari koragia mai irio ni kuraga haraka kuni umenye ngwire ni kumira yumaga mira no menye mira ni kindu very expensive taru turagire kuthoca market ginya kura kwingi Ethiopia na Congo mira ni korwe cash crop ira inde pesa nyingi muno mwere
mugimbi serious yote akina isita kwa ndengu ngina ciothe ciumaga mwena wetherero ona nginya horticulture kundu kura kwega piwa kuri mandui horticulture mboga nyanya sukuma watermelon popo ni mwena wa ndui ni mwena wa mbere niko ni akura kama tutandire tena problem ya mai tuone mbere ni kwaga mai makwegana embu ni korwa ina thina na mai kuo na kwa manomo mahema mai kuo na kwina goodwill nginya donors partners mai tayari ukoro magitunyitirira niguo mwene wetherero uge mai wage magi mai embu kaunti ni ato good thank you much mon heudo wagweta ndegu wagweta mira no kwa nyuji gwa takumaga muguka kwi muguka muguka uyu ri na urehagwo Nairobi henya ngari cio cuma kwanyu okay mugecamani nacio keno niguo ngimenya ciumite mbu ikuete kiria muguka ni drug kana ti drug ni kindu kiramuteithia tiramuteithia ungiuga ati horo wa muguka atirika mau etinya ntondeka ka niguo andu merewe nise muguka na mira na muraka na mira ni kindu kimwe mira itagwa mira mwena wa Miru gwetu itagwa muguka kwa variety ngurani ya mura tondu iresagwo ndu umwe ne gutaguna ora miretaguna gwa effect kana ora begusaga cio maresaga effect ni kindu giki itagwa others ati megusaga others maria mira kwoguo ni kindu kimwe mira ina lot of value no problem kama u ikaraga kumanage wega no inde thina tondu mira ni ndage mbeca cia haraka koguva ina temptation kana anake no megwa makigerua kuthii kuthondeka mbeca cia haraka through kathamira na kwendia ni biashara indage mbeca cia ndui tondu ana maguraga cash koguo ni kindu kiega muno no atitue uratwikite thini wa association iratue nawe ya mira ni turageria kurigiriria muno ndikainde destruction kandi kathukia na ketu tutirenda kuona mundu wa mbiru 18 years I think wa turendio turamosa tukagona nginya mathie cukuru na wayagi manao turenda gwikira bit of control no nginya tumenye mundu aumite ku urora ruta biashara ni ukorwe biashara no very clean tondu nginya mikora maroka magatonya thini wa sector ya mira last week gwisia nona kambere kwena mbukaniriro kundu gwetagwa ciakago between andu a Miru na andu a mbere nundu wa market ya mira no ateko kwa na mbara problem ya mikoreto jete thini wa sector ku ruturenda tutathirikari twena marito mando wonde we register all the mira dealers both the local na ramara umanja nigo tuge security no ni kindu kina bata muno kama u twethini wa mira turenda kulinka up na university one of the universities Nairobi University Embu University tuke research tondu research la turonde mira no eke atiriri no eke variation uratuthondeka ka circuit uratuthondeka circuits cia sai no tuko tuna saketi ya mira tukita variation twenda geta sai na kurena nginya na biashara mbega muno tiga gutagunaga elo ruto na mivango mega muno kuri sekta ya mira no ni biashara mbega muno ithondeketwe kana kavango nego thengio kaira de heiro ka message go ciane ga charge riu hena mundu rajira kama ugeithia kinywa mugo na keleka muno our deputy governor arajira thino uria munene ebu ona ni vangi kuringana na research yake na ndimekerete mukode ni ati hari andu thate ebu umwene akiri ati no ni vangi ati ungekora cemani na andu thate ebu umwene achapire ni vangi no ni maoni make ti research ikekera mukode no ni wakiona umwende gwika research